Ole tlirtu zong te kalolom la vek chawa Davida thina chungchang in pakhat MC khol hring ti hianin thuzek aron naya David u hianin chemtea pastor tha tum thote poron seitel bokane side b lam ve thungo David thina chungchang le ke noya MC khol hring side a lam shut ma sa thuakang mi ho sa le chakte poi khoi hriat le mu ani po andau dal tura kipen banchat phuba reng reng ke man kalang ti bung le chang shekur mer thei poi khoi mu le hret ero chuan phuba la tu le hrem tu turnia in ngei tlat na raw hian mi mer kaushan le waime MH PMZP le dang tele kan police baka magistrate nen lam hian min tuam lupa hretu le moto soichok tu ni pokhe Indian rupees thilti theina in a phor sak le a phel sak te kan ni de uvek Davida taksa tanga a hlarau na chuak khopa kutlak tu te khan an na chan khopa soisak kher kha an tumlo niangin soisela mihring sahuat laya hian tumlo dovian voi nikhat ti fu pala thina thlen theini ma se ek che khopa ti rol thalai deuh hlira vok ani nu po vok zui le thin chuan tumreng wa ani lo poin thima se poitelem lo taka kutin tlak na thenrim so sang sa tak sul no ne Bachelor of Divinity certificate nei tlap mihring te zinga pathian ayo thusoi pathiani na zia divinity phuchok tu tura airfield built pastor chu ngei ton fim manglo kaushan shoi tu dang poron masalawa kumpon committee nena Davida ta thian don ring hlala report ngal thor mai kumpon committee te pon pastor report ang chu I helawa bozui ngal bon bona ngei thai fa par thei tak chung kwa chu mai thai fa ani na le anra thei na den chena lena tureng nei lawa ngai sak ni khan thuthang ma sa chon mi pui mit le beng min fa mi pui kan hing ta lui lui rengane airfield bill presbyterian pastor chu mer theile na nei lo sumringot tho chan le achel chu pastor chu adik le diklo na lam aya pastor ani na wanga khutlang shroi tu te pon antan bur mei wanga mei thair thei fa pa ngai sa ta ne mi puiril ru asu hle dual bok hei hi nge chan youtuber theng khatte abai dai brozonga anlo phel sek wanga ne airfield pastor purven lan muchinga kan pu dan chia leinat na le doctrine te chu mani inti zom nan le poisa mu nan chi amang mani inti lar le mani youtube channel ti lar le chuta tanga poisa mu che thlal te thuwar dar du danin azera airfield khotlang shroi tu tele pastor ngei komna video hi khoi channel ama hian detailment taka ti chu mu tur kan la nei lo hei wang hian melar le lar lo dai kilkar le foreigner tang thlengin airfield khotlang shroi tu le pastor chu archuk tuilawa kan chhuata ne ten ajek tu hinaron sia ti chuan side bilam te po hi aron se telve thung bokane side bilam ve thungo media kal thlang lawa me thaile pachiate anlei nat le tran puithin thenam kho vengin an thre silo larna chance le youtube channel upgrade nana side khat chau thlor bing nal zel te thuvor dar chuan mi pui min bum duak thei ve tlat kan youtuber tele human rights activities how report atanga Davida le athien pa chung te thusoi kha thodik zik thlok aniangem mizo christian te tana tirko pola le khathon angshima chebol kha adik chiangem chutiang tur chon thodik chau sei mi an rengem ti lam kan lu chil ve lokang Davida hi nitin bol lo haya thok thin yoma soikha thodik zik thlok ani melo bol lo haya thok chuaka sip miu mun ulu chil tur he AMC nena trengin permission muwa ID ora tho chua ngai Davida te hi chu bollo hai tu dang ten thilhlun hai chua sa po an lo ruk sak du thina wangin permission an pek phalona arei to nin thu kan dong Davida te unau hi mi pa pathum le mai che pakhat nin a mai chom chun puwa nei thanga beng bek nu kha number 4 edik thawne Davida nau mi pa hi aboral ma awang la hi ruhlauti nan le mi rok le ruk konga au te rola thanem ngai tak thin thawani bok ten youtuber te thora awanga airfield khotlang le pastor control mumup taka khan Davida umi pa hian azuroi chemtenen kholaya in rosa kukukin pastor tha achak le bok an pa aboral no hian David no hian voi nga pasala nei to bokani ome dosaka Davida thian pa hi Davida te unau rola ramle khotlang tana thanem angai kadong song big lova ruk le mi rok konga chuan somli ngai big mi lovin anin thurol renga Davida te in le lawa hian atal chot bok tin anu hi kung upat lampo zula in ngortak number 4 thuboya zelo tang to ani thokan dong bok ten ajek tu pa henaran saine an pangadam chuan an ruchat zelania ti ang deuh kha ani ber ome
airfield kholian lo taka hian mimal le dor rok chungchanga thutlung thar le thutlung hloi chung le khabu za zet thanem an lo ngai to ni na lang hei wang tak hian kho chung mi in hrechiang thil hlen na mun nai vai omten tunge in khom hlana pastor ko tara lu truwa poisa chu latang tin ron zong zong in Davida Thuthar dun an hlor bing ve ta chata tulan ti angin khotlang ven himna atana rol le min pete an chazui ve ta ni mai thunai tu te emo police ne na pe mai se ti hi youtuber le human rights activities how to soi tam berane anni po hian video camera ne na zugvele side khat chau zutlur bing vak lo hian police a report ve mai oman ne Mizoram dung le wanga hian sonalaka kan har satna su keng tor le in Vietnam hian kan police le thunai tu te kuta kanin ngat pum hlum tak mewem anni kuta in ngat hian kan thla mong tak zet mo rorel tu le police te hi kan rin ngam lo wang ni lo poin an rorel to dan result court order le kan police te in de lo le materials le weapons facilities nei that tok lo wang te po hian an kuta kan ngat fi hlangam lo ti hi zebrol ani lo mizo thom te chapchar kut tre tu ka kan thul khungot ang hian mizo nun je hi thul khungot thei kan ni lo thlai rui ching ruk ching le khotlang nu le pa nun naw te thlamungan om thei lo pha na te khachu zanan ko fala phungin a keu thren kan sil fen phole bur theng khatte man lo le in de lo chung po kan hun le tha senga atul pa ngai ba ka kan men pui le boy pui chan chu tu dang em ne inaute itu le fa le nu le pa pi le pu te dam mo shitlan le che that thil po lo thei lawa po ichuat terngam lo chan an chua po ingei to em wanga thin thei mu san thei lo chan kha tu dang ne lovin drugs addict ruina tur an mu thei don chuan engma ti hre nei lo ten ne drugs addict te hi zu le ganja wit ti thin nen te khin rol ne lova tasanom na an ruina tur aya thil dang da hluthi khovela hian nei lo heng ho hi ati tur hre lo puwa tal zau tham i che vela khan an khosa chu voi tam i boina ne heteng mi ten poin khoi huna hian police ne na voi tam report om to thina threng khat an ron se zol chole tapa threng khat te chu an tangin threng khat ero hom lama thon lu an ni thren ma se heteng rengo the khotlang himna le thlamon na ngai to tu tan zong chang le du khop chi ni na lang lo kan police te hlei hi danin a kho kher te ni zok ma se voina hian side bingai thlangam lo le cover ngam lo youtuber le human rights activities mai baka mitin chunga thleng thei ti hria thil ni na dik tak chik zuingam journalist kan mamone chutiang ani lo chuan ram le khotlang ta na ven hina thoktu mitlom ngai te hi media players te hian an kut anti zum zowin misol anti hong taw don pastor ko ta roktu te kha Davida Thuthar du an ni le ni lo ka hrebik mi lo fi na la ka nei lo ma se ke mi zo thin lung hi chuan phungin a keu tur a kewa ka ngai mia ingei dan nge tlat kal zonga thuron jek to hi mindemani poin itule fa ingei to na kha pot fan ve ro le tina jek tu pa hi naron soine ajek tu pa hi chuanin Davida Thuthar dun kha an phu tok hremna an hmuwa angai mi mai ne hremna hmu ero chon phua ama ro chu Davida khanin vuak hlum kha a phu big mi lawane ajek tu pa hianin Davida nu hi a hmu sik mel vio le ngala aron soidana tang hianin drugs addict le pasal voi nga nei thote po ron soilanga heteng thile chu mimal chung thilania thirkal to nu soi chem emo an personal life va soi chem hi a trul ber lawane ole khati chin zong hanilari phusela ingei dante comment section la mairon soidonia ajek tu pa hianin Davida u hi zuruin kholaya in rosa pastora tha chak thote po soi ati bokane